Baru berangkat teman kayak gitu. Apa yang kau tuyul ya? Emang ya? Anak kau tuyul gimana kita? Anak yang apa lagi ya? Yang hasil. Iya ke rumah dukunnya gitu. Assalamualaikum Mbah. Siapa sih ya? Waalaikumsalam. Dok, lebu. Misi Mbah. Mana apa jenengan ngene-ngene? Arep tulung wae nyong uripe wis kayak belaksak teman. Jare nang kene anak sing dodolan tuyul. Anak tuyule, tapi tuyul kan belum Ora apa-apa pira regane, Kang? masalah regama aman, gampang baik, yang penting menghasilkan desit kue. Oh. Ya, bisa digawa langsung ya, Mbah. Bisa, Mbah? Bisa. Alhamdulillah. Iya, siap-siap, Mbah. Siap. Apa bae persyaratannya, Mbah? Gampang kok persyaratan Mbah, sedinae susu tok kae Mbah wis. Ya, siap, Mbah. Siap. Bisa nyusuk kae Mbah. Siap. Kok duitnya ditransfer bae, Mbah? Ya, siap. Ya, siap. Tuyulnya kira sipil, Mbah. Sikip lah. Ya wis. Gawe sisaan. Ya. Iya, Mbah. Iya, sikit. Oh, syukur. Gue Mbak tuyul ya? Iya. Anak teman. Wis, sembarangan. Yang penting golek hasilnya. Ya, wis ora apa-apa, Mbak. Siap. Kiye mah disusun nih. Tapi aja kelalen kiye. Pempesnya ya. Bocah iki sering mengkat tuyule ya. Duh, berarti nyong sering kudu ganti pempes ya, Mbak? Pes XL kiye. Manut paling majikane ya. Engko anggar mengcet ngomong, anggar puyuh ngomong ya. Anggar susu atau susu bodone ya, susu denko bae ya. Ya wis, ana melu karo majikane. Si manut ya. Ya wis aku, Mbak. Gawe tuyul ya. Ya Allah. Urip belangkat teman. Sing wedon seneng ge. Nyong mulih tuyul apik kae ge. Oh sing bener kok golek duit teh. Ya wis yuk. Mah. Ke ulih tuyul apik. Apik ora mah? Gini butut sih tuyulnya sih kieu. Apik lah. Hasilkan. Hasilna ge mau wis temenan. Dilihatin kan itu. Ya wis mau kerja siki ya. Ya, yuk. Yuk. Toko gede ya loba duitan. Nah naik ke turun. Ya. Senang kene bae ya. Tuh. Itu si jama kunaon, mondar mandir bae tadi. Kunaonan cenah. Gawe mencurigakan pisan. Boleh akeh, Mbok. Iya. Ya, mah. Tuyul wis balik uli duit ora ge. Mana? Di duitan delang. Cenu duit apa kayak gini duit soe? Tuyul apa sih? Tuyul geblek.